Allahu Ekber, Allahu Ekber. إلا نوحي إليه أنه شعوري بلي كل ما الله أكبر الله أكبر. ji bernama bawerî de baş were temaşevanên hêja û delal em careke din di bernama bawerî de li pêşberî wene. Temaşevanên hêja û delal wekû hûn dizanin her de hefteya carekî em di bernama baweriyê de bi we temaşevanên gelek hêja û delal re ne. Îro mijara me dê mijarekî dîrokî bê ez bawerim ji we temaşevanan re ev mijara hanê wê pir xerîb were wê pir wekî ezotrik were ji ber ku di dîrokê de hatiye nixwandin hatiye veşartin em dixwazin li ser mijarekî wisa dîrokê de hatî veşartin ji we temaşevanên hêja re wisa derxine holê bêrine ber ekranê we. Temaşevanên hêja mêvanê min mamoste Emîn Ay ye ji alî we ve tê naskirînê berê jî bûye mêvanê min Seyda bixêr û selamet hatî ser û ser çavar hatî. Sağ ol, spas xwe ji we razî be. Mêvanê duyemîn jî Seydayê Mele Mihemed Xerzanî ji Qamişlo ji Rojavayê Kurdistanê wê tevlî bernama me bibe. Em hevîdarin heta dawiya bername hûn temaşevanên hêja memnûn bimînin û em demekî xweş bi hev re derbas bikin. Seyda bi rastî heta ku Seyda hazir bibe Skypeî belkî hanê hemen amade nebe. Em dixwazin ji we dest pê bikin û hetanî ku Seydayê Mele Mihemed amade bû em ê vegerin bal Qamişlo Rojavayê Kurdistanê ve jî. Seyda wekî ku destpêkê de min gotî wexta mirov li dîrokê dinêrê dîrok hemî destsilavdar û dîktatora çêkiriye yanî nivîsandine. Bêguman li gorî bêojdaniya xwe bêexlaqiya xwe çêkirine. Em vêya jî dîrokê de ku meriv bixwêne meriv vêya baş dibîne. Wacibekê me ye jî ferzekê me ye jî em jî ji însanê wekî xwe re em bêjin. Însanê em bêjin di ji berî vê dîktatoriyet û va zaliman wê helwesta waya kirêt wê helwesta waya qirêj deşîfre bikin ew jî ez bawerim wezîfekî pir pîroz e kevê ser milê me. Seyda ez vêya dixwazim di dîrokê de navê qarmatiya heye di dîroka İslamê de dibêjin van mileta jiyanê komînal xwestine civakî komînal pêk bînin lêbelê meriv dinêrê dîrokê de navê wa ji xwe belkî nayê bihîstandin heger hat bihîstandin jî meriv dinêrê wisa tiştê kirêt û qirêj bi we kirin gelo rast e ne rast e em dixwazin hûn ji me re ji temaşevanên me re vêya şîrove bikin eger ku hûn tiştekî ku em bêjin heta anha me nebihîstî jî hûn çavkaniyê xwe jî nîşan bidin baş dibêj ber ku hanê temaşevan nebêjin qeyem ji ber xwe ve dibêjin. Seyda qarmatî kî ne em wisa bêjin destpêkê de. Spas ji bo ku em kirin mêvanê xwe û car di spas ji bo ku we qarmatî wek mijarekî kiriye wek mijarekî bernama xwe em bi rastî giring e û hêja jî Nava te qarmatiya heye Seyda te berê ser wan lêkolîn kiriye ne wisa ye? yani wisa zêde nalê hinekî bala min kişand bû temenê min zû wisa bala min qarmatiya kişand bû wek we di pirsa xwe da ji anî ziman bi rastî qarmatî bi tenê na yê ku ji dervayê li hember civaka yani li hember desthiladariyê enî girtine di dîrokê de hem her tim ya desthiladara ew kabêtiye serê dibin ewkê rûpela damane kesî nedîtiye nizaniviye an jî qet navê wan jî dane ji bîrkirin yek ji wananekê jî qarmatî bûne niha qarmatî meriv kare bibêje berdewamiya Ebûzerê Gifarî bûne yani bi çewayî di alî hişmendiyê de destpêkayî meriv kare bêje Ebûzerê Gifarî biye. Ebûzerê Gifarî sembola vê ye. Belê çima dibêjim Ebûzerê Gifarî
جبر کو دسپیک لهمبر به زمان ایرو کد بیشین یک دستیا آبوریه یک دستیا آبوریه یکو دجبرتی کریه لهمبر هلوس نشان دایه و تقص جوک پارزیه جی پاراستیه جبوی تکوشیه جبونای بدل مزن دایه ابو زری گفاری بیه دو جبونا کمرف یا رشکرنا قارماتیا ده دیروکی دا چما هاتنا رشکرن فهم جی بکه دوی مرفت عرب پارزیا yani ev olperesti و Arap Parizya emeviya ku dibin nave ola semavi da peşkeşi civakê kirine bi civakê dane pejrandin dibe gerek merwî jî bizan be karmatî kîne vego karmatî ji ne tenê bibêjin ji netewkî bûne karmatî di destpêkê da tevgerek biye rêxistinek biye di dema Abbasiyan da salên salên heystû pêncî da li hember Abbasiya tê koşiyan yani meriv bi civakeka komînal parastine wek hev parastine civakek azad parastine û berdewamiya yani meriv kare bibêje berdewamiya ali evkê de jî beriya wan jî hureymiye hebûne an jî babek yani bibêjin ew rêxistina babek an tevgera babekiya beriya wa di salên heştû şazda wan da evananekê li hember zulm û zordarî û yobastiya Abbasiya tê koşiyane raperîn kirine. Mamosta axaftina xweşbîne ke demayê de meriv bêje daha baştir e. Ew babekê 805 û serhildana babanê li Şehrezorê li Silêmaniyê 1806 de. Girêdanê wa bi hev re hene ji hev hatine îlhamkirin an cuda ne. Yani ji ber ku ew babek e ew baban e min got ecêba bi hevek girêdana wa heye. Babek jî di raperîna xwe da herêma Hemedan û yani wê Hemedan û wisa herêmek li wê derê bi dest dixin ji destê em bêje demeka Kurd be jî ji destê İmparatoriya Abbasiyan rizgar dikin lê mixabin dorê 16-17 saldan 16-17 sal ev berxwedana wa li hember Abbasiya berdewam dike piştî wî babek rehîn dike bedest û tê îdamkirin û rêxistina wa raperîn li hember İmparatoriya babekiya têk diçe. Ha di navbera wa da girêdanik çewan bibêjin di aliyê baweriyê da an em bêjin di aliyê bîrdozî da gelek aliyê way ku dişipin hevdû wek hevdû ne hene. Belki kurdewariyê de ew gavgiye ev. Ene ku em nicat persît. Ger ku hebe jî ez nizanim. Ji ber ku mamoste ew der binê Mezopotamya binê Mezopotamya babek û baban jî Şehrezor e yani nêzî hevin jî. Yani mümkün e ku hebe lê ez nizanim bu wî nikarim tişek nikarim sal jî nava wa de ye. Ez nikarim tişek bêjim ew got qarmatî navê xwe ji serokê qarmatiyê yani Hemdanê kurê Hemdan el Qarmat dibêjin navê wî daha jî dibin Hemdan bin el Eşaz el Qarmat jê ra gotine. Ew ne muhim êdî. Belê qarmatî jî navê xwe ji wî digre. Yani li derketina wa li dora nêzî Kufa îro ku dibêjin bajarê Iraqê Kufayê nêzî wê derê Hemdan bi xwe ji wê derê biye. Kesekî gelo Seyda Mele Mihemed Skypeê hazir bû? Seyda hûn bi xêr hatin. Seyda kerema were ez ê Seyda jî selam. Serçavê min xêr û selamet wî. Seyda hûn guhdarî dikin ez bawerim Seyda Melemîn daxivê eger ku hûn dikarbin tişkî tevlî bikin hûn kêm zêde bêjin hûn dikarin alîkarî bikin ez ê paşî mafê axaftinê dime bila Seyda Melemîn axaftina xwe bigêne heta bicêkî belê kerem ke mamoste. Di vê navberê de Seyda jî birêzdarî silav dikim ji bo ku Seyda da di heman bernamê da me jî kêfxweşim û di kesayeta Seydan da jî ji hemû gelên rojava ku li hember destiladara dagirkeran tê dikoşin jî
cardı jivir slavun rezdariyê xwe dişînim. Niha me got navê xwe ji pêşengê xwe Hemdan El Qarmat digirin. Hemdan El Qarmat jî kesekî ji herêma Kufayê biye. û bi xwe jî mirovekî ciwanekî biye di gundê axayekî da wek em dibêjin bi melêvayî li herêma me dibin bi melêvayî ji axa ra ji xwediyê gund ra xebitîne û dibin zulmekî wisa dabûne nakokiyên di derbarê wê jiyanê da di wê ciwantiya wî da jê ra çê dibe wisa tê gotin ku di nava wê demê de rokî kuşterkarê xwe dihat ji nava cotê xwe dihat û di rê da rastî kesayetekî batinî hat û sohbeta wî daîyên batinî li xweşa wî hat bala wî kişand û girêdana wî pêra çê bû ji wî şûnda ew dibe weka kesekî şoreşger em bi zimanê îro bibêjin bên ereba em bibêjin wek mücahidekî ji bona dadweriyê ji bona azadiyê ji bona jiyanek wek hev û ji bona civakek xwedî erdem zanî tekoşînik dide dest pê kirin ji ber dilsoziya wan ji ber ku gotin û kirinê we hevdû temam kiriye di nava demê da bala civakê dikişîne û dibin wek rêxistinek wek tevgerek bi navê Qarmatî yani wisa Kurt em bibêjin Qarmatî kî bûne destpêka li gorî ku dîrok dibêje salê kêm zêde 85 wa da derketine. Seyda kerema were em Seyda Melih Hemed vegerin bal Seyda Melih Hemed bilan ki Seyda jî mere ser Qarmatiye bax ve me car dî vegerin bal ve kerema were. Seyda me got mijara me dîrok em dinêrin ku wekî mij Seyda Melih jî pirsiye dikarim wisa ji we jî pirsim. Dîrok ji ber ku desthilavdara nivîsiye desthilavdara jî gelek wekî zilma xwe ya ku dikin dîrokê jî kirine rastî ew zilma ku li dîrokê kirine ji hemû cûre wayê zilmê xerabtirin ji ber ku hişmendiya têk birine ne Seyda hişmendî birine mirov jî anîne astekî pir xerab ji ber ku wexta dîrok werê wan dakirin dîrok rastî nayê gotin ew ê ku dîrok wa birêve dibe ew jî bi seqetî diçin kulek diçin vija Seyda derbarê Qarmatiya de em Seyda jî guhdarîtîn kerem kin Seyda hûn derheqê Qarmatiya de çi zanin û li gorê ku hûn muqayeseyî ola İslamiyetê jî dikarin bikin ji ber ku tiştê ku Qarmatiya de hatiye bîstin ê ku ser yê erênî pir hindikin meriv zanê desthilavdara nehiştine bigineme pir tiştê qirêj hene îja kerem kin hûn ser Qarmatiya çi dibêjin kerem kin Seyda. ساعتها وخش به وسلاغي من شتا وسيدار هنا وآمد رنگين ري بايتختا كردستان باكورجي سلاغي من جير هنا وسيدا هنكي سروان آخفي قوتنا تجي قوتني كي پر گرنگي يعني دستلا دارا تاريخ نيفسان ديه وتمجي لكيلكا دستلات دارا ريخستنك وهبه شرعيته ومشروعيته بدكاري دستلات دار وان كسي نوك دستلات دار دفكره وان كسا قريش بكه لكفري بقلبينه لزندقي بقلبينه جبونا قشري وان بكه تمام مذاهب اسلامي كشيبونه حمجي حتى بحديث بولاها تشكرن ستفترق امتي على 73 فرقه وكلهم في النار الا واحده جي كي جاني او قلت كيلك هذا سلادار سكني او اناجي اويدني كبر خدان كرنه دبر ما في حقوق هذا او قش خصن اقرده سيدا واتها ويجي تبقوتا حديثا كوتا خان جبركو تماشاواني ما بلكي قالك جي فهم نكرن حديثي دبيجنكو حديثي صحيح جي بله بيغمبر قوتية ستفترق أمتي على 73 فرقة بله كلهم في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي بله بيقومان كي جرابو يقوتي أو فرقة أزم بله لإيق
ايجي كاريبو رشكرني بك او كيبو دسلاتدار او كسل كيلكا دسلاتدار الكيلكا دسلاتدار جو علماء اوانا نتم حقيقتنا دسلاتدارا تشد خوست وان او دقوت بله جوان دهات خوستن جبان فرقيده وان كسيدني قد عوا ما في حقوقاتكن وان كسا رشبكن بيجن افانا بدعنه افانا زنديقن افانا خارج اسلامين افانا باطنين افانا يعني شنافك قريج هبو والوان ذكرن بله افانا تاريخ برنجك هات نفساندن حق قلك انسانا حق قلك تفكرات يدي وانطابو جبر بقلمه دستلاتدار وان کسی لکهلکاوی اولداری که نیفساندن یا دیروکبانی که نیفساندن تاریخ آبان کساهات نیفساندن ایجا اگر قرمطی بن اگر اسماعیلی بن اگر چه کسی گهبه فاطمی بن شیعی بتمام طائفه خوا سنی بتمام طائفه خوا افانا تمجی یک جوانا سپی بویه لبرد تاریخ دسلات دارا او کسی دیجی هاتن رشکرن تاریخ مسلمانا برنگ کی راست نگهایی من بله ابایات تاریخ بانا تخوتن پر بالکیش اف گوتنا سیدا اتخوازم بالا تماشاوانا بالا انسان مروفا بکشن سر و ام هیوی دیکن حمود تشتی قوت دیروکا اسلام دا دیت باور نکن دینن بر میزینا وجدان نفس سيدا دين بر مجدينا عقل ووجدان نكان قبول كن بله سيدا مالتا وكلام كه بله جبر ولو اف ريخستنه يعني هاتن دان عالي يان نگهان تمافا حتى جوان هاتيه رشكرنه او رشكرن قها وان نفشي بدو وان ده وك ميراثكي يعني امي انا راجل كتابكي امي يجي سروان بخوينن هاجر قرامي طبق اسماعيلي بن شيعي بن شو مذهبي تبي يعني امي سروا بخوينن او تشتغل سروان هاتيني فساندن وبوان شرجوبه خوشكي او شقيسي كاريبون وان رش بكن بي زمان ادبي شقيسي كاريبون وان رش بكن ببختيات خنوس سوان ده بيغمان انا ده تاريخ امني انا قملي بنرن اميزان بن قوان كسا شقيسي قريجي شاكريه نهاد دما خونين هذا ام دبينين خديه ما في حقوقها ترورن ظالم خديه عدالتين ده تاريخ هيك شيء دبيرنجي هاتبوني فساندن اجا سيداش خسر واش قلي سر يعني سيدا جانازه شيروا بكي قلتني سيدا پر خوشن يعني تذكري جانازه هن استفسار اندجن سيدا بكي سقاي كما كوي بله كلام كسيدا فارج اسماعيليه بقتيان اسماعيلي جي فاطمي بون او انا ايق مذهب اسماعيلي كوري جعفر شخور قرتن شيعيه دي مذهب موسى كوري جعفر شخور قرتن دما داوي قرمتي جا بحركاكي بشكداري جنشاري بحركاك شكداري رابون يعني او انسانه بندس حتى نيجي بشكداريه بكارناينه جبر زانوه پر بخسره لي وقتها مجبور دبه ويراجه دوي شبكي يعني وقت دبه مني انا اجي رنگيه جبر او كسي خرد اي ضعيف زانك بشكداريه نكاربه وبخوازك اشتغاليه ما في خوشلو بده خويا كرن حق خوشلو بده خويا كرن وقتها حق تبن بكرن بن بكرن بن كرن بيقومان وهنك دركبن خوين قرم بنجي بيجن بيقولوا نمط قد بيجي عم كاركي دبكن سيدا ملامين تخوازي تعليق كي بك يا زباني تخوازي برس كي جواب كي كا سيدا تشل بقوتا كلام سيدا من يعني وساب براني دشمندي دا كارماتيان جوك اسماعيلي دبينن انوسا تيزانين لدراسيا خدا دا آلية ام ببيجن باوري ان بيلدوزي دا راسته تشتكو همان وك هبد فكرين هنا لي قارماتي و اسماعيليتي د مجارة سركية امامتي داجي بتباهيج هف جدانه وندكارو يعني انكي فكن بله جوان بقتيانه بله راست سيدا جويد بجيش لا زانم سيدا ويقول مگو جارد وسا بلكي تماشاوان گوداريت که يعني همان تشنه زانين بله جوان فقط يعني قرمتي جوان فقط يعني
دبق فقط عندنجي يعني شيعي يعني ابرش كرنا دبرش عباره درباس دبي فيرش كرنا تمام ملتا عم بدن علي عمله وان كاري واني ما حقوق حقي وان بنارن شما افكار كر يعني رش كرنا وان وقتا قدبو وشر وان دهات كرن قرمطي بخوا حركاكي چکداری بوشي يعني ها برجي خرط بو وحتاني يعني جي قد كتنه ده جتر سوانا خلقه تسليم دبون حركاكي پر خرط ببو سيدا وصا حركات كيف ريكوبيك بو تفجر وا هن تشتي وا ايجاد وان يعني ريخستنه ايرو دكارن وا بكنا ميناك شخرت بجا عولي قد ناوی قد بجه وا لخوای کریه یعنی او قاصیر رخصتنا کی بزانه و ریکوپیک بونه نزبني يعني سرميان چلو باب مرو باپیر مرو بله ممكن بقى باپیر دها و بيستا و صدي چلو ملك مرو رهشتنه ولو باپیرا حكمت و زانبون جيج ما رهشتنه بله ام رابن بيجن اف کسی شوی تمام کاری وان جمر نلازمه اب تشکی شاشه بله دبیگم استفاده ج تاریخ ج حرکه وان بکن بله کارنی وان هنه دما وان دهات کار آنین او دهات يعني بغير دهات وكارن جي هنه حتى اني دنيا جي هب ممكن مرو استفاده جي بكه بله وقت مثلا حتى اني بشريعتها اسلامي شريعتها اسلامي بحثا كولادك بحثا غزوه دك بحثا غنيمه دك ابايات ويدا ميده كاركي دهات كارانين وجبات دهبو اما انا كا ام وين انا كارم كاربينن ليشيت شيء اسلامي ثابت الجمار مايه اسلاما جباتي اسلاما اخلاقي يعني وقتها اسلام دبيجي جيرتنا مؤمنه بيخمر دبيجي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من بات شبعانا وجاره جائع بجنبه ديسا سن خواري قوتي نمؤمنه قوتي كي يا رسول الله قوتي من لا يأمن جاره بوائقه او جيران ويجي شر وي نستره او جيران ايجاچه جيرانك شخصي به چه جيرانك مال باطي به چه جيرانك دولتي به ده دولت جيران هب وقتا دولتك جماب جي شر دولت عاد نستره او دولت عاد چقيسي اذان بده جماعته بك جامعه لك الغور قوتنا پیغمبر او نه مؤمنه چما جبر جيران وي ند امانه دي علي جبرولو يعني اخلاق اسلامي جباتي امقارن بيجن حتى كدنيا هبه ويجمر لازم به بله لازم ياوي هي اف حركاتك تشيبون بيغمان جبندسيكي جزحمتيكي جطنقايكي تشيبون صدمك يا جار خصن هولي بله وانجي ريخصن خوردانين او ريخصنا هان ريخصنا بندستاي برامبر دستلات دارا بله ممكن قلق جارا فيديج ما بك بله وقت اني زمان جي يعني قرمطي جي يجوان ام انا قلت بين قرمطي ابيك المو معناته قرن بخدي حركتها هان وابري خستني هان بون قرمطي نا والله من قرمطينه بلكي ام كارم بيجن ام انسان اما ام ظانبن بيشلو تاريخ ما انا برنجكي سختته دانين وبرنجكي اعلاما دسلا دارا حمد شلو ما وما في ما حق ما رشتك ولو ده تاريخ ده حق وما في فان كسا جهادية رشكرن ليه جبندسار شي لازمه جبندسار لازمه اف حركات يرابونه تمام وانا مستفاده جواب كن باشا سيدا مالوا باور بكي تحت ساعات اجي باخوي از نقازم خبردانه ببرم پر خبردانه خوش اخافتنه سيدا لبلاش بر کدام ما و بریا مجبورن سر پار بکن ملامین جی الاستودیو سیدا استخوازم وگرم بال ملامین و جاره کدن انشالله می وگرم بال و هی برنامه نه خلاص نوینه قدیای سیدا براستی گله تشتی خوش بالکش گوت یعنی دیروکا اسلام ده معرف زود بجی قی
hema bedeng hatiye usa şxwara aram hatiye ne usa yani tije muhalefet û muarade û tijî rêxistinê dijberî sîstema rawîn yani merez kare bêje dîroka İslamê demekî bê şer û qirên bê xiracir derbas nebûye erê îro ji xwe re me serî de jî got destlavdara ji xwe re dîrok wisa keyfa xwe çêkirin ji me kirî tune ne ev jî ji bona ku ev ê paş werin her halde bêdeng bimînin ne wisa seyda ji bona wê ji xwe re dîrok ew çêkirine lê axaftina we de tişkî pir bala me kîşand ve got Hemdan el Qurmutî cotkar bû rastiyekî İsmaîlî hatiye İsmaîlî jê re got ew cotkarî bû milîtan bû serokê tevgerê seydayê cigerxwîn dibêje divê demek ki ev ya dîrokê de her timî hêvî ji pala û cotkara heye divê pir nêzîk ku şiyar bin karkerê gundê me tev pala û cotar û rênjber destê rastiyê tev bidine hev demek ki ev berê de li ser dest pişta karkera ev berxwedanê bi rûmet pêk hatine ev ya bala me kîşan Hemdan el Qurmutî cotkar bû bu rêberê hereketekî tevgerekê ku 105 salî ve got 105 sal ne ezbenî ser 100 salî de nana divê 105 salî nav tevgera Ebasiya de nav rêxistina Ebasiya de tekoşîn dane û cî jî azad kirine belê kerem ke yani serbiya de dixwazim hûn dewam bikin seyden merv roja îro jî binêre dîrokê jî binêre di kîja demê da di kîja erdnîgarî û herêmê da ger li wê derê desthilatdarî wisa zulm û zordariya wî li hember li ser ramana civakê yani ji bo ku bi awakê azad fikr û ramanê xwe bîne ziman anan bibêjin li ser kîja mafên ku mafê civakê ye dema ku zext zorî li serê zêde bibe li wê derê nemimkün yani illaki li hember civakê lêgerînek çê bibe yani wê di merheleyekî da civak dikebe vê ferqa ku gelo nebese heta kingê niha ku Ebasiya jî li ser navê olê li ser navê ola İslamê em bibêjin wek beriya xwe Emewiyan tu zanî di dema ku Emewî hatin ser împaratoriya xwe ava kirin desthilatdariya xwe ya Arabparêziyê ava kirin ji dervayên Ereba kesên ku bûne Misliman jî anan bê civakê bûne Misliman jî ji wara digotin mewalî mewalî pir kelimekî mewalî yani balkêş ev ya mewalî di nava wan împaratoriya da wek Çîna Çîna jêr bû tu zanî Çîna jêr bû ya jî em bibêjin wek civaka duyemîn bû yani asla jêrîn da bû nana tabîra fiqê de mewlaş kolara tê gotin seyda belê belê navekî dine rast navekî koletiyê nerme erê ya navekî koletiyê di pratikê de aslında tiştê ku heman tiştî çi bi kola kirine heman tiştî bi mewaliya jî kirine lê ji ber ku gotine em Müslüman bûne ji bûna ku ji destê we xelas bibin yani ji bo ku ji destê zulma we xelas bibin ji bo ji destê talankirin û wêrankirina we xelas bibin lê mixabin piştî bûne Müslüman jî navek we kirine gotine vananekê mewalî işte piraniya van mewaliyan yani piranî vana lê Ereb jî di nav de yani em bibêjin kesên zanyarên ku xwedî vicdan bûne xwedî ehlaq bûne em bibêjin civaka ku di nava Ereban da jî hatine eciqandin û ferqa wê eciqandina xwe de bûne evana jî yani mer nebêje ku tevahiya van tevger û rêxistin û ewkî ku weka babek wek işte karmatyan wek em bibêjin işte kesayetên wek helaş ku bixwe jî mesela endamekî karmatya belê belê wek rêxistina wek Hesan Sabah em bibêjin yani evana giş bi piraniya wa ji mewaliya bûne yani Kurd Faris wan civakên wekî de Afgan zimanê îro belê belê yani di ji dervayê civaka Ereb serkêşî piranî vana bûne lê Ereb jî di nav da gelek hewne mesela ew ku bixwe ez neşaşbim serokê babe yani babek bixwe kesekî Ereb biye kesekî Ereb biye îca me got seyda jî anî ziman niha îro bifikire em li Tirkiye bifikirin
اتفاق خنه mesela tifakeka ku deheb rêxistin an partî têda cî digirin dibe ji dervayê me ji dervayê kesê ku yani dengê xwe bide me yani li pey me were ji dervayê dibe hemû xaînên welatin dibe dibe hemû dibe hevalbendiya xizmeta terörizmê dikin dibe jî Wekî sistemê îro. ha Aynı wekî sistemê îro. Niha dema ku qarmatî jî derketine mesela tu gelek ulemayê em bibêjin ku wisa di dîroka İslamê da yani pir zêde meth û peslê wan tên kirin wek ewkê otorîte hatine qebûl kirin tu dema li çavkanî wa binêrî di derbarê qarmatiya da yani îftîra reş kirin zêdetir tişkî nabînî çima têbêjî yani gelo çewaqê hema hemiya wisa kirin ji bo ku were fêm kirin em zêde dirêj nekin bira her temaşevankî di serê xwe de ewa bifikire îro li Tirkiyê saziya olî em bêjin olê heye Diyanet bê destûr û îstîqameta ku iqtidar bide Diyanetê serokê Diyanetê an jî em bibêjin di nava Diyanetê da lijneya olî asta bilind heye yani bi Tirkî dibên Din İşleri Yüksek Kurulu he duê lijneyê da kesê ku jî digirin tev jî yani yani ewkê xwe nasnameyê xwe em bibêjin ilmî ji wara dibên prof işte doçent yani wisa mirovên ku hatine qada xwe da pisporin ji lijnek ji watî ava kirin niha eger em bibêjin desthilatdarî bixwaze ji vê lijneya hanekê bêje hûnê di derbarê filan kesî da yani kes an jî mesela kesayet an em bibêjin wisa grup yani kî dibe tê biryarekî bidîtî bibêjî vanane evananekî evananekî dijberî dînin û evananekî dijberî civakê ne evananekî mirovên wisa xerabin xerabiya wa da asekî wisa de dibe kî kuştina wa jî helal e yani sevabekî pir mezin e wek mizgînî cennetê ji waratê wê serê zbê rabin dotura wê hemen biryarek wisa bidin wê giyanekê ştekên girteka dîrokê de wisa derbas ez viya jî bêj mesela yek ji wana di dîrokê da İmamê Xezalî tu zanî rektör yani bi zimanê îro em bibêjin rektörê em bibêjin zanîngeha zimanê îro wî demê de dibin medresa Nizamiyeyê biye tu zanî rektör kî ye rektör bi kê va girêdaye bi serokê dewletê va girêdaye dibin emrê kê de dibin emrê serokê dewletê de peyvira wî çi biye yani direktoriya xwe medresa Nizamiyê da peyvira wî çi biye ji bo doktrîna ku împaratoriya Abbasiya o berdewamiyê wa yani İslama fermî em bibêjin yani İslama ku desthilatdariyê İslama ku desthilatdarî xwe pê bi rêve bibe İslama ku dibe zirxekî ewlehiya yani zirxekî desthilatdariyê be yani dema desthilatdarî çi bike bira bike tu zanî ew İslam wê desthilatdariyê biparêze na evyanekî mesela derbarê qarmatiye da dibe çi dibe qarmatî de armancî wa hebûne armancik dibêje yek jê dibe ku İslamê ji holê rakin evê duyemin jî ku malê civakê desteser bikin îca rast e tu zanî çawa rast e Rast e li belê vê derê ez evî hûn bisekirin dibe ev ya vekim belê bu ji temaşevan jî bila bisekin heta ez ba seyda werim çikû vê derê ez işte bixwazim pêwîst e ev çima rast ez wî vekim yani rastî bêjim belê vê derê gere vekêş xwe ve nekê çênavê temaşevanê me wisa binê nîvco li belê bila seydayê me li Hemed wisa ji re naqede li vê derê rûnistî gudarî me bikê gele mere ewkekî seyda zêde ji me re çêbî em jê hêviya dikin seyda dixwazim li ser komîntiyê bi rastî me ne mijara qirmatiya bi bernamekî du bername ez te bernadim seyda vê baş zanibe yani ez bela xwe zû te bernakim çikû ev mijar ji temaşevanên me re ji xelkê me re pir girîng e pêş de înşallah mijar din we bixwazin ser komîncîtiya wa û li ser evê wa çikû mijarekî pir berfira he li belê ew tiştek we gotî rast li vê derê hûn nifsekin bila seyda jî hinkî ser aliyê olî seyda dixwazim hûn di aliyê olî de hinkî li ser komînê biaxivin ji me re
ون مقایسه کومینه و سا دینی جی یعنی اولا اسلام ده گور حکمتا الهی هم بیجن و تشکی دینی جی بالکشه اد بیجم قی سیستما وجی کومینتیه وسا بلکی ته بهتر بکار بیج مرا شیروه بکی اما بیش سیدا بخوازن جبر کو تشته زانم سیستما روجاوا جی به کومینتی هاتیه دست بکرن و انشاءالله پیجی بکوه یعنی از ساش خدا امیدم سیدا گورا اولا اسلام کومینجیتی چاونه یعنی ام نظام بلکی اون بیجن اولا اسلامی گوته نه کومین بن کایده اون چاوه جمره شیرواتین کرم کن سیدا یعنی گورا اسلام کومینجیتی باشه نه باشه چاوه نه انتخازن اون سر بجمره باخبن آياتها بيروز دبيجي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اف آيات بس اشخاص کومینجیتی ده ناس از اهان كافي جمره بأمشلو جيانا خوا بكن وكي جاني جي ام دوري ويكبن بله كاريا سر بر وتقوى بيقمان ممكن بقلك رنقا بجي بي بله رنقك انا لجمع رنقي كوميني رنگ کومینه یعنی محله مدده لیلیه ده بلکه 3-4 کومین هنه ماشاءالله دست به کاوینا یک کومین بو ملت پر هات قید کرن دیتن گفره کرن آوه چهتره yani her mahallak her dese cadde bir komini kifte gredan ev kominahan rexistina civatiye jiwan kese gwav gredayı بيقمان اف كومين جي وقتا كش كوم بالجور بمجلس كيف قريداينه او مجلس برسياري وانه برسياريا هف بشي نبر برسياريا دستلات داري برخص كومين وقتا كان بيجن بناوي كومين بلكي بيخمبر بكارناني ناوي كومين نكريه اما جفاتا بيخمبر عليه الصلاة والسلام دسبيك دار الارقم دي جفيانه کومین و اوج رنگ کومین ابو درد خوش آورد بودن ام کار خوش لو بره ببین ام چلو کار بین یعنی بآشتی بسلامت جوان دشمنا خلاص ببین جامعه ما تشتاكو حضرت محمد نافبرا انصار و مهاجره دا آواکرن او براتیا نافبرا انصار و مهاجره نجیانا کومینال بو او بخوشی کومین نبو یعنی دا آلیه بله حتى جيكي ده سيدا شكرا ورا حتى جيكي ده مديت وصا عيني دبي پیغمبر وصا صحابه را گوته بو صبح تف ده چون حوشا مزگفت جي وكا مالا تاخي وكا ام ايرو تعبيرا ايران بيجن مالا گل دبرن دگو كي تشتي واي زيدا المال هبن يه زيدا بكيري وانا اني هون بيجن باش بن خرا نبن لبلج وا زيدا بن دبرنا وي دره داتانين وي دره ايدن جي دهات شخوره دبر يكو اجاج واره لازم بون يعني مانا بجم قي وكي اوا كومينه بخويانس بله يعني بيخمبر جياني كي برنگ كومينه درباز كريه وقو بلكي نبناوي كومين لينا كربه بله ثاني زمان يعني حتى جار كي بيخمبر عليه الصلاة والسلام انكي فقير دبينه دبي من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له يعني حيوان كي زيد البالي هبه بدي بي حيوان كراس كي زيد هبه بدي بي كراس خوارن كي زيد هبه بدي بي خوارن او دبيجن يعني ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر الفضل زيدا تبي حتى ظننا أن لا حق لنا في فضل حتى مولو ظنكر قلت حق ما تشي زيدي ما تلا ما دام إنسان محتاج هذا سيدة بقرة 219 ويسألونك عن الخمر والميسر بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو شو افحمي دقيقة أزبانية بله أنا كان بيجن نريني كي إسلامي سوسيال هي وخن بيا ستارة أنا مسلمان دعوة شركات كن أم شاوب كن يعني خلاص منا زماني خلقتنا بله آياتها في روزي تقول عين حديثها بيخنبرجي تأييدا ويدك تأييدا بي آياتك بله أو إنسانة إجا كان بنار الجيانا خلقه أمي بنار إنك أويدك
کرسی کی بله. تمام تشت بند سویدی و بخواز بکه خوا خمج برچین آجی بمرن برا بمرن بله جامعه ما از بنی بله. جامعه ما کومین بود بله. جامعه ما گرک کومین بانا گرک وقتا کومین با تا جامعه درو نشتا بگمان از هر تمی بید جامعه بیجن ما جرح خوا هات درخستن بله رح تد نما بله. ما ام بیجن وقت طقوس سمبول دینینه آزان ده در البشت قدر كفي باشا هر جامعه سيدا. وقت اوجبات اب جامعه في قريداي بله وقت انا هبرونشتانا وبقوت انا كاني كيف فقير محلا مدهيه بله كي دكسي نلهب محلا مدهيه شبه وستيه محلها هنا بله. ام بهبر كار بكن سيدا قال والله كار بكن انا مليمه دستورا جباتي وهب اوطاني انا سر خو بله وانا مليمه جي خديه قيمتي خبانا هم دنياي هم اخرتي مالا و سیدا باور بکه نزانم از هر تمیجی جانات بیجم به لبله دم وسط چه بو انزا کده در باز بوش هنگی صحبتا و خوش بو همیات تا همیا سیدا ملامین انزانم دمام چه چه بو سیدا 5 دقیقه میمان سیدا ملامین و سیدا مل محمد گودنا خو داوید تکاری دقیقه کی دجی حساب بیجه لبله مثلا قرماتیا پر نیوجوما د پیج دجی اگر کو سیدا جی امکار برام تبلیغ کن لملامین تلویده از بلا خوشتش خو وناکم سیدا گوتنه کی و هی از بنی از ملامین بلا گوتنه خو گو د خطای قرماتیای مزن هن گوتنه او جی راستن بلا وکی و دمام جی داوید به گوتنه سیدا خلاصن قلت مني داوي بله يعني نما قلت من نما بله خود جو راضی بان به قامش كومينه مره بله بان قامش كومينه مره برا فاعل بن برا كار بكن برا نسكنن دا خوازه جوات بجيبينن جوات بيشتاوا بگره چقسي كومين پیشنگيه بكه ولا جوات بيشتاوا هیوی و هیوی و صد هیویا ما و بانگا من جیاوه از هیوی دکیم جوا ای کومینا کار هری پیروز هون دکن هم کار خو باش بکن مالا و آوا سیدا گلی صابن و ما تعب و ازیاد داوا هم گلی صابن مالا و آوا سلام الامین و هر دو خطای قارماتیا کتگو گوتنه اولا اسلام رات کن و راسته یعنی بله تشریف چما راسته یعنی بیا و تشریف مال دست سر کرنه بله کیجا مال دست سر کرنه او مالی که خدا تعالی در قرآن پیروز دا قلتي ويسألونك كما زال في قلنا قل العفو نه دما ما فتنا سيدة عربية سورة يعني آيات القرآن سورة توبة آيات سي و 4 و 35 هر تماشاوان دكارا لي بنيره تزاني كدوه داري دا خدا تعالى كنزي بعربي ام بتركي تكالي تزاني يعني سردست كرنا دست سر كرنا مال كنترول كرنا ابوري يعني خدا يعني تو كدر القرآن بتكي تو كدر القرآن بتكي سر كومينيا لغورا امر خدا قارماتيا بله افيا مرحله كويدا هاتنا استا ام بيجن هاتنا استا كو يعني تكوشينا وا بربيش كتيه يعني افيا هي دبي برنامج سي و 4 مرف درباسي كراوي لي جرينجه ها يدنا دبي هاتنا كو اسلامج اورتي راكن راسته و اسلاما كو كاريوي يعني قدم اسلام نابلينو كده يعني و اسلام كو سلطان ام بيجن د سراين خدا تزاني ذوق صفاي خكرنا لي قلم شور وك ام بيجن يرو تدي چاپمني ہے يعني ام بيجن ابي كو علي باورين وي غريفي وان هنا اوانا نكي يعني دبنا باراسلا اسلام دا تزاني او سراي كرنا اسلام او جيانا سراي ام بيجن هر جرا باخلاقي مثلا رو خارج در باز کردی اما گناه خود دوامی بیشه بله بنی ها اف اسلام هانه که جهولی را کرنه او اسلام کو خدا تعالی امر کریه او آنی نجه د پراتیک دا حضرت محمد بجی آنیه و اسلامی بجی کرنه طيبتي بنجاوي شيء بنجاوي عدالته بنجاوي وكهوية بنجاوي آزادية بنجاوي جي هر مروفه كي دا عالية وأخلاق وجيانا خدا دركبه أصلا أردمتيه أو جي بشي دركبه بپروردهیه جه هر تماشاوانی را دبکن نبه نصیب که کل ما تماشا دکن نه وقت پیشنیاره که دبیم پیوسته مراق بکن نجی ام ببیجن نویسکارو که ناوی علمای که خدمت سرای اندابونه دبیین که دیروکا وسا سربخواه دوی دیروکی دا بنیرن
rêbazê perwerdeya qarmatiya çawa biye. Seyda, Diyanê me- ehlaqta çawa bûne. Taybetî wanî mesela duwarê xweşartina li hemberî ew kide ji bo ku tekoşîna wa bi ser kebe çi kirine. Rêbazê wan teblîğê çawa bûne yê herî sereke. Vana hemiya jî kadroyên wa kirine ji wara dibên daî. Dibe her civaka me, civaka bindest, bi taybetî civaka Kurd, her Kurdekî, her keçî xordekî Kurda dibe daîyên qarmatiya Mala baba. lêkolîn bike û her yek li hember zalima destradara dagirkera mêtîngera jî bibe daîkî qarmatî. مالا و هزار جاری آوایات تجی یا سیدای ملک محمد جی اسپاسیا و هر دو کات که بله تماشاوان هجا ام ایروهاتن داویا برنامه خو حتی برنامه یک دن دوام قرماتیا لبندامه بن هون شاد و بختوار بن بمنن بخیر و خوشیه ده الله أكبر الله أكبر